дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон мақому мартабаи занон дар ҷомеа марҳала ба марҳала баланд гашта барояшон шароити муносиби кору зиндагӣ фароҳам шуда истодааст ва ҳукумату давлати тоҷикистон онҳоро дар ҳама ҷанбаҳо дастгирӣ менамояд. Ин нукта дар паёми солонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон зикр гардид ва сарвари давлат нақши бонувону духтаронро дар пешрафти соҳати ҷомеа, рушди ҳунарҳои мардумӣ, таҳсили касбу ҳунар ва хизмати шоиста ба халқу ватанро хеле арзанда ва муҳим арзёбӣ карданд. Зикр шуд, ки ҳамасола барои занони ташаббускор ҷиҳати бароҳ мондани фаъолияти соҳибкорӣ грантҳои зиёд ҷудо мешаванд, то онҳо дар рушди соҳибкории хурду миёна саҳми худро гузоранд. Ҳамзамон барои таҳсилу ҳунаромӯзии духтарони деҳот шумораи квотаҳои президентӣ сол аз сол зиёд мегардад. Аз ин ҷост, ки айни замон дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоию миёна ва олии касбӣ аз ҷумла дар хориҷи кишвар ҳазорҳо нафар духтарони боистеъдоди тоҷик ба таҳсил фаро гирифта шуданд. Воқеан имрӯз тибқи омор бармеояд, ки шумораи бонувони дорои маълумоти олӣ ва унвонҳои илмӣ сол аз сол зиёд мегарданд ва занону духтарони мо барои пешрафти бахшҳои гуногуни илми кишвар саҳми арзанда мегузоранд. Бонувон имрӯз баробари фаъолият дар низоми хизмати давлатӣ, корхонаҳои истеҳсоливу хизматрасонӣ таъсис дода, ҳамчун соҳибкорони муваффақ мавқеи худро дар ҷомеа устувор месозанд. Имрӯз воқеан соҳае нест, ки дар он занону духтарони соҳибкасби мо фаъолият надошта бошанд. Пешбурди соҳати афзали ҷомеа бахусус маорифу тандурустӣ бештар ба дӯши бонувони мост ва фаъолияти онҳо дар ҳама ҷанбаҳои ин соҳот назаррас аст. Пешвои миллат нақши хеле арзандаи занону бонувонро дар пойдории сулҳу субот, ҳифзи арзишҳои миллӣ, таълиму тарбияи фарзандон, дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, пешгирии омилҳои номатлуб ва пойдорию устувор нигоҳ доштани суннатҳои хонаводагию мактаби миллии оиладорӣ зикр карданд. Воқеан пешгирии омилҳои номатлуб ва пойдорию устувор нигоҳ доштани суннатҳои хонаводагию мактаби миллии оиладорӣ маҳз ба дӯши модарон вогузор шудааст, ки ин мақому мартабаи модаронро дар масири таълиму тарбия ва тарбияи фарзандон ва ба камол расондани онҳо хеле муассир месозад. Минбаъд ҳам боз дар таҳкими ҳамин арзишҳо tashabbus و اقدام‌های سازنده باید از جانب مادران، زنان بانوان و دختران پیشرفت ما باید به انجام رسد. روند تحولات جهان معاصر تقاضا می‌کند که امروز و فردا زنان و بانوان ما در تشکل اخلاق و معنویات نسل نوروز جوان، آماده‌سازی آنها به زندگی مستقلانه، رعایت و تطبیق مقررات قانون‌های ملی و رشد همه بخش‌های جامعه باز هم موقع خود را استوار سازند و بهر آینده درخشان دولت ملی سهم بیشتری گذارند. واقعا زن مادر عالیه مه، چراغ زندگی و هستی هر یک فردی روی عالم است. امروز ما با این همه غمخوری های پیوسته پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان نظر افکنیم، میبینیم که دستگیری های پیوسته حکومت کشور در سمت دستگیری های پیوسته زنان و بانوان و برای موقع زنان را در جامعه بلند برداشتن به نهایت زیاد است. و چنانه که امسال در پیام پیشوای معظم ملت ابراز گردید، واقعا زنان و بانوان افتخار ملت تاجیک است. زنان و بانوان ما امروز به همه کار قادرند، چه در ساحه علم، چه در ساحه سیاسی و چه در ساحه علم و فرهنگ پیشرفت میباشند و فعال میباشند. بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی، نقش زنان در سمت استواری دولت و ملت، در سمت علم، در سمت فرهنگ و پیشروی زبان خیلی نهایت بزرگ است. امروز کشور عزیز ما تاجیکستان یکی از اولین ها شده در بین اتحاد دولت‌های مستقل بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی، کنونسیای بین الخلقی منع تبعیض نسبت زنان را با قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان از سال 1993 قبول نمود و اینچنین بعد به تصویب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 1999 موقع زنان در جامعه باز هم بلند برداشته شد. اگر ما با این همه دستگیری های پیوسته حکومت کشور نظر افکنیم، میبینیم که در سمت
пешравии занон бениҳоят дастгириҳо зиёд аст. инчунин таъсисдиҳии квотаҳои президентӣ стипендияҳо нисбати ҷавондухтарони мо афзудааст ва аз рӯи таҳлилҳо бармеояд ки аз соли 1997 то соли 2021 13384 нафар духтарони мо аз ноҳияҳои дурдасти ҷумҳурӣ тибқи квотаи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишгоҳҳои олии кишвар дохил шуда дар ҳама зинаҳои бакалавр, магистр таҳсил менамоянд, ки ин барои боз ҳам баланд бардоштани мавқеи занон дар ҷомеа ва рушду инкишофи зеҳнии занони мо дар ҷомеа як мавқеи бузург дорад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, аз даврони соҳибистиқлолӣ баҳри нигоҳ доштани мавқеи зан дар ҷомеа тадбирҳои зиёдеро роҳандозӣ намуда истодааст. фаъолияти занон дар ҷомеа, маърифати ҳуқуқӣ, фарҳанги оиладорӣ, забономӯзию донишомӯзии онҳо ҳамеша дар маҳди назари давлату ҳукумат қарор дорад. яке аз вазифаҳои муҳим ва асосӣ ҳар як зан, модар ин тарбия кардани фарзанд аст, ки фарзандашро бояд тарбия намояд ва ба роҳи дуруст ҳидоят намояд. хоб чуноне ки мо шумо медонем, мавқеи зан модар дар ҷомеа як ҷойгоҳи хос дорад. агар зан набошад, модар набошад, яъне зиндагиам ягон равшание надорад. албатта ки зан ҳаст, фарзандонро тарбия мекунад ва ҳар субҳ ба тайёр намуда ба мактабу боғча равон месозад. чуноне ки мо дар ҳамарӯза дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ки фаъолият мекунем, бо духтарон дарсҳои соати тарбиявӣ мегузарем оиди ҳамин мавқеи зан дар ҷомеа ва яъне қадру манзалати зан модарро ҳар як дарсҳо ба онҳо фаҳмонда меистем, ки зан як мавқеи худашро дорад, эҳтироми худашро дорад. барои ҳамин мо бояд дар замири ҳамин хонандагон яъне қадри модарро, қадри занро ҷой кунем, ки онҳо то андозае бархурдор бошанд аз ҳамин қадру манзалати доштаи худашонро ҳеҷ вақт поймол накунанд. яъне дар ҳар ҷое ки набошанд, бояд қадру манзалати худашонро донанд ва саҳми назараси худашонро дар ҳамин пешрафти кишвари азизамон Тоҷикистон гузошта тавонанд ва ҳамавақт ба зан модар эҳтиром гузоранд. ин ҳама дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат ва воқеан ҳамаи мо занонро як рӯҳияи илҳоми нерӯи тозае мебахшад ва имрӯз мо дида истодаем, ки воқеан санадҳои меъёрҳои конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан баробар ҳуқуқи занону мардонро эътироф кардааст ва имрӯз тибқи муқаррароти конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз метавонад новобаста аз ҷинс, мақом, мансаб, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил, молу мулк метавонад дар интихобот иштирок намояд ва инчунин интихоб шавад ва бинед ки мо агар дар ин амиқтар назар намоем, яъне новобаста аз ҷинс, яъне метавонанд ки занони мо имрӯз дар интихобот, дар фаъолияти сиёсӣ инчунин фаъолият намоянд ва дар интихобот интихоб кунанд ва инчунин баробари мардони мо дар интихобот яъне интихоб шаванд ва имрӯз мо дида истодаем, ки занони мо дар ҳамаи ки ҳокимияти давлатӣ ба се шохаи мустақил, ки қонунгузор, иҷроия ва судӣ тақсим мешавад, имрӯз дар ҳар се шохаи ҳокимияти давлатӣ мо дида истодаем, ки занони мо мустақилона баробар бо мардон дар корҳои сиёсии кишвар фаъолият менамоянд ва барои пешрафту дурахшонии кишвари азизамон саҳми арзандаи хешро мегузоранд.
و همین را گفتنی هستم که در زمان پرتضاد معاصر که برخورد تمدن‌های هم گویم خطا نمی‌کنیم، امروز هر یک زن بانوی تاجیک مسئول است که در برابر زن مادر بودن اینچنین همچون یک زن دارای مسئولیت بلند شهروندی، حس وطن دوستی، خویشتن شناسی باید امروز در سهم پیشرفت کشور عزیزمان سهم ارزنده خویش را گذارد، چه در ساحه علم، چه در ساحه فرهنگ، چه در ساحه طب، معارف. باید امروز زنان ما جواباً به این همه دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملت سهم ارزنده خویش را گذارند. هر الگوی هر یک فرزند در راه درست وطن دوستی این خود مادر است، پدر و مادر است و امروز زنی تاجیک می تواند که فرزند خود را با یک مسئولیت، با یک حس بلند وطن دوستی و میهن شناسی فرزند خود را در روحیه وطن دوستی تربیت نماید تا فرزندان خود را تواند که در راه درست تربیت نماید و آن فرزندان در پیشرفت آینده کشور سهم ارزنده خویش را گذاشته باشند. و امروز یکی از سخنهای پیشوای معظم ملت را تاکید کردن به مورد است که 7 مارس سال 2006 پیشوای معظم ملت در انجمن سیوم اتحاد زنان و سازمانهای غیر حکومتی کشور سال 1997 پیشوای معظم ملت تاکید داشتند که جامعه‌ای که به زن احترام می‌گذارد یعنی او جامعه آینده خوب دارد، یعنی به آینده ملت احترام می‌گذارد و آینده ملت خوب است. و چنانه که امروز ما همه متفکران جهان، همه سیاستشناسان جهان را پیش نظر آوریم، یگان متفکری نیست که درباره بزرگی مادر، درباره زن سخن نگفته باشد. و ارسطو میگوید که تا وقتی که در دنیا هستی حتی پیر هم باشه برای مادر مثل کودک هستی. تا وقتی که مادر داری بینید که اینقدر بزرگی مادر، اینقدر بزرگی زن مادر چقدر بزرگ است که حتی همه متفکران جهان درباره بزرگی زنان یک سخنی هم باشد گفتند. امروز زنان به عنوان خوشبختی دوران صاحب استقلالی زیر فضای صلح و آبادی، زیر وحدت و یگانگی سرجم آمده برای رشد و نموی کشور کمر همت بسته ایستادند. چطوری که ما میدانیم سالمی جامعه از شخصان سالم و سازنده و با معرفت و صاحب هنر و صاحب ملکه وابستگی زیادی دارد. در احیا نمودن هنرهای مردمی و عرف و عنعنه‌های ملی و تطبیق شوی هدف با سرعت کشور یعنی صنعت‌کنانی با سرعت کشور سهم نظررس خود را می‌گذاریم. اگر زن صاحب هنر باشد نه تنها بودجه عائله خود را غنی می‌گرداند بلکه در پیشرفت جمعیت سهم با سزای خود را می‌گذارد. اگر زن در جامعه هنرمند باشد، دانشمند باشد، البته که فرزند دانشمند یعنی فرزند به دنیا می آورد و به ویا می رساند که در آینده هم دستیاری پدر و مادر می شود، هم سهم خودش را در همین وطن، در آبادی همین وطن عزیزمان تاجیکستان می گذارد. غمخواری دولت و حکومت نسبت زنان و بانوان زیاد است و دستگیری های پیوسته می نمایند که زنان و بانوان ما یعنی در همه جاده ها سهم نظررس خودشان را گذارند و پیش صف و موفق باشند. ما زنان و بانوان هنرمند اقدام گرفتیم که هنرهایی که به گوشه فراموشی رفته ایستاده بودند آنها را از نو احیا نماییم و با زنهایی که خانه‌نشین هستند برای گرفتن تحصیلات عالی شرایط اقتصادی نداشتند به آنها کورس‌های کوتاه مدت تشکیل نموده آنها را به کسب‌های قنادی، دوزندگی جلب نموده در مدت کوتاه از نازکی‌های این کسب
آنها خبردار شده بعد ختم درس‌های کوتاه مدت، بعد گرفتن سرتیفیکات ها آنها را به کارهای خوب تامین می نماییم که آنها از هنرهای به دست آورده خود منفعت خوب به دست می آورند. همه ساله از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص از بخش کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به زنان هنرمند، زنان خانشین گرانت‌های پرزیدنتی جدا کرده می شوند که برای تشکیل نمودن کارخانه‌های دوزندگی و باز وسیع نمودن فعالیت رشد صاحبکاری خود بسیار مساعد است و ما کوشش میکنیم که به همه غمخوری‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با مهنت حلال خود پاسخ گوییم و سزاوار باوری دولت و حکومت کشور باشیم و برای پیشرفت جامعه سهم خود را گذاشته باشیم. امروز برای باز هم تفکر و مفکوره بیشتری زنانی که در ساحه‌های خدمت دولتی فعالیت می‌نمایند، امروز از تحلیل‌ها برمی‌آید که 25% خدمتچیان دولتی از حساب زنان میباشد و 20%ش در کادرهای راهبری کننده تعیین گردیده کار و فعالیت می‌نمایند که این برای باز هم پیشرفت کشور عزیزمان یک حصه ارزنده می‌گذارد و اینچنین برای باز هم یعنی وطن دوست و مسئولیت شناس، خویشتن شناس بودن زنان و بانوان ما امروز کورس‌های کوتاه مدتی به مانند زن سرور، زن راهبر و دختران پیشوا تأسیس داده شده است که امروز سربلندانه 130 دختر یعنی بانوان تاجیک این کورس‌های کوتاه مدت را ختم نمودند و در عرصه سیاست کار و فعالیت می‌نمایند و امروز که پیشوای معظم ملت زنان و بانوان ما را زن تاجیک را یکی از چهره‌های سیاسی اعتراف نموده است که این یکی از ویژگی‌های دیگر دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت می‌باشد و امروز که پیشوای معظم ملت پیوسته تاکید می‌نمایند که زنان و بانوان ما شجاعت دارند، سازندند، تفکر ملی دارند و حس خود را در جامعه می‌گذارند، واقعاً ما زنان نیز با پیشوای ملت خود افتخار می‌نماییم و کوشش به خرج می‌دهیم که جواباً به این همه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت حکومت کشور دانش‌های زمانوی را از خود نماییم، سهم ارزنده خویش را بهر به وای رسانیدن فرزندان وطن دوست و خویشتن شناس گذاریم و امروز کشور عزیز خود را در عرصه بین‌المللی باز هم معرفی نماییم و همین را گفتنی هستم که ما زنان خوشبخت از آن هستیم که در چنین کشور آباد و آزاد زندگی می نماییم و اون به سر می بریم. امروز اوضاع جهان باید برای ما زنان درس شود و باید ما زنان کوشش به خرج دهیم که اینقدر دستگیری هایی که حکومت کشور برای ما زنان فراهم آورده است، اینقدر شرایط هایی که برای ما زنان فراهم آورده است، ما باید چی در ساحه علم و فرهنگ چی در ساحه کسب و هنر باید سهم ارزنده خویش را گذاریم. زنان باید زیرکی سیاسی را از دست ندهند و فرزندان را در روحیه خویشتن شناسی وطن دوستی تربیت نمایند. هیچ وقت نگذارند که ناخلاف آرامی مرز و بوم ما را خللدار سازد. خیلی که در مؤسسه ما امروزها فعالیت میکنیم با برخی از والدینا روبرو میشویم که دختران خود را از تحصیل باز میدارند، یعنی مانع میشوند که دخترها باید تحصیل نکنند. نوابسته جنسیت باید خواننده تحصیلش را تا به آخر به انجام رساند، یعنی از پسر دیده توجه پدر و مادر بر دختر زیادتر باشد. برای گرفتن تحصیلش، برای گرفتن هنرش باید توجه پدر و مادر به دختر زیادتر باشد که چون که او آینده مادر است، مادر می شود، تربیتگر می شود، باید که دانش داشته باشد، باید هنر داشته باشد، باید دستگیری و همه طرفه نسبت دختر زیادتر باشد در همه عائله که زندگی میکنیم. مثال توجه پدر و مادر به دختر زیادتر باشد. بعضا عائله هایی هستند که دختر نخواند در کار نیست، آینده عائله دار می شود، شوهردار می شود، نخواند، خواندن این
ба мо чӣ лозим аст? Не албатта нодуруст аст, хато мекунанд. Бояд ки духтар хонад, соҳиби маълумот бошад. Яъне ин ҳама дастгирию кӯмакҳое ки имрӯзҳо доранд, яъне интихоб васеъ аст барои духтар. Духтар метавонад ки вобаста ба табу завқи худаш, яъне ихтисосашро интихоб кунаду ҳунареро ёд гирад ки оянда дар зиндагӣ хор нашавад. Бигзор ки дар оянда шавҳар ки кард кор накунад, лекин дар ҳамо оилае ки зиндагӣ мекунад, ҳадди ақал фарзандҳояшонро сухани хуб мегӯянд ку, тарбия мекунанд ку. Зан ба андешаи ман, зан ҳамеша бояд донишманд бошад, ҳунарманд бошад, яъне зирак бошад. ҳеҷ вақт зиракии сиёсиро бояд аз даст надиҳад ва дар таълиму тарбияи насли наврас саҳми назарраси худашро гузорад. мо занон ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат ваъда медиҳем ки таъриху фарҳанги хешро ҳифз медорем. арзишҳои миллие ки бо ҷонфидоиҳои фарзандони фарзонаи миллат ба даст омадааст, дар замони пуртазоду пурхатари замони муосир ҳифз намоем ва то наврасони худро дар роҳи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбият намоем, то ки онҳо наслҳои давомдиҳандаи кору пайкори занону бонувони қаҳрамони миллати тоҷик бошанд. гар тамоми умр гаштам, вожаи дигар набуд. меҳрабон бисёр дидам, ҳеҷ кас модар набуд. ҳурмати ҳар кас ҷудову ҳурмати модар ҷудост. модари ман холиқи рӯи ҷаҳон баъд аз худост.